Mu rukerera rwo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026 nibwo ikigo cyita ku buzima ku isi hose World Health Organization cyasohoye itangazo kivuga icyorezo cya sosi gishyashya, icyorezo kiri gusya kitanzitse, si kiri gutoranya habe umuto cyangwa umukuru, hantavirus. Iki gihanya cy'icyorezo cyagaragaye bwa mbere mu bwato butwara abantu ndetse n'imizigo rusange, ubwato bwitwa MV Handayas. Ubu bwato bwari butwaye abantu bagera ku 127 ndetse baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye hano ku isi, yiganjemo ibyo ku mugabane wa Amerika y'Epfo, ku mugabane wa Amerika ya Ruguru ndetse na Aziya. Muvandimwe, uramutse ubonye ukuntu umuntu wanduye iyi virusi ari kwitabwaho, byibure wasenga rurema, wasenga Imana nyinshi cyane kugira ngo nawe utayandura. Iki kinyagwa cy'icyorezo cyatatse isi, umuganga uri kwita ku murwayi wanduye kino cyorezo ari kuba yambaye imyenda y'ubwirinzi ihambaye cyane, ifite ubwirinzi bushoboye kuba bwamurinda igihe icyo ari cyo cyose umuntu wanduye kino cyorezo ashobora kuba yamukoraho cyangwa yahumeka umwuka undi ntawuhumeke. Iki kinyagwa kirakomeye cyane. Umuntu utazwi yanyarukiye ku rukuta rwa X rwahoze rwitwa Twitter, aravuga ati nubwo mu mwaka wa 2023 coronavirus izaba yararangiye burundu, gusa mwitegura icyorezo kizabataka mu mwaka wa 2026 cyitwa hantavirus. Nyuma y'uko COVID-19 cyase coronavirus yari yarajujubije isi mu myaka igera kuri 3 kuva mu ntangiriro za 2020 kugeza mu mwaka wa 2023, ibona kuranduka burundu, none twatatswe n'ikindi cyorezo gihambaye kurenza coronavirus. Uyu muntu utazwi kandi yanditse ubutumwa bugera kuri 4 bwonyine mu mwaka wa 2022 atangaza ibi ati nubwo 2023 izaba yararangiye corona, 2026 twitegure hantavirus. Nta muntu wari wizeye na gato ibyo uyu muntu yari arimo aravuga, gusa muri iki gihe hantavirus irimo iratugeramo, irimo irasikitanzitse, byibuze mu minsi 3 yonyine ukaba usezeye ku mibabaro yose wari ufite. Hantavirus iyi ngiyi ntibaho. Ubundi iyi virusi yatatse isi ni virusi imeze ite, iteye ite, igira ibihe bimenyetso ku buryo nawe uramutse uyanduye wahita uvuga ati iyi ni hantavirus? Umutwe urakurya cyane, wakuna mukumva ugiye kuwutaka, ukatakwa n'ikizwi nka diare, neza ukagira ngo nagaca, ugahita ushinga agatebo ku bwiherero, uva muri toilette wongera usubiramo. Ikindi kandi guhumeka bitangira kukubana ibibazo cyane nyuma y'amasaha make watatswe n'ibi bimenyetso. Ibihaha byawe bitangira kwangirika neza, imyanya y'ubuhumekero ukagira ngo bayinyujijemo inzembe, ugahumeka urimo uraribwa ndetse byanagoranye cyane. Ubundi iyi hantavirusi ikomoka ku mbeba. Iyi hantavirusi igendanwa n'imbeba aho ziva zikagera hose. Iyi hantavirusi yinjira mu bantu ubwo imbeba ziherereye ahantu, umuntu akaza akihumuriza uriya mwanda wazo. Gusa bikunze kubaho gake cyane kugira ngo umuntu yatakwe n'iki cyorezo kivuye mu mbeba. Iki cyorezo gihita kikwataka bitewe n'uwo mwuka uba wahumetse w'umwanda w'imbeba. Hantavirus iri mu mbeba dutunze, iri mu mbeba zo mu rugo. Hantavirus nicyo cyorezo kiri guhangayikisha isi. Yewe iyi ndwara ikomoka ku mbeba, yewe wahumeka ukumva mu gatuza hari ikintu bashijemo, wahumeka ukagira ngo hari ikintu bakubise mu gatuza. Iyi ndwara iri gutuma byihuse leta hafi nyinshi muri Amerika zishobora kuba ziri mu kaga ko kujya muri guma mu rugo. Dusenge kandi twiragize Imana. Nizere yuko wamaze gukanda kuri subscribe. Njye ndi Jean Baptiste Rugero, duhuze mu kindi kiganiro.